nongeye gusuza kurikirana YouTube channel yitwa Ubwanjye TV. Utakana subscribe gisabwa no kwikanda like, share ku nshuti zawe, kanda comment igitekerezo cyawe gihabwa agaciro. Ku munsi nakuzaniye ahantu 13 ku isi hashoboye abahanga n'abashakashatsi bafatwa nk'amayobera ateye ubwoba. Muri kumwe n'umunyamateka wanyu Bayingana. Ku isi hagenda havugwa ibintu bitandukanye, by'umwihariko bimwe kavugwa nk'ibyayobeye abantu kubera tabigiraho amakuru ahagije, kimwe n'uduce tumwe na tumwe ku isi ugenda usanga tutavugwaho rumwe kuko nta makuru yatwo yizewe ahari, bigatuma uduce dufatwa nk'amayobera cyane ko nta n'uwemerewe kutugeramo. Mu bihugu bitandukanye ku isi hagenda hagaragara ibintu by'amayobera, na n'ubu abashakashatsi bafatwa nk'abakomeye ku isi usanga batarabona ubusobanuro. Ibi byatumye ngutegurira ahantu 13 h'amayobera ku isi hayobeye abahanga n'abashakashatsi bakomeye. Ku mwanya wa mbere, ikiyaga cy'Igikanka cyangwa se Skeleton Lake. Iki kiyaga giherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, kikaba cyarasanzwemo amagufwa y'abantu arenga 200. Bivugwa ko ari abasirikare b'Ubuyapani bapfiriye mu ntambara ya kabiri y'isi. Aya magufa ngo rimwe na rimwe ajya azamuka akareremba hejuru y'amazi. Mwanya wa kabiri, isumo ry'amaraso cyangwa se blood fall. Iyi sumo iri mu nyanja ya Atlantique. Umuntu wese uhageze atangazwa no kubona amaraso atemba mu nyanja. Abashakashatsi bakomeje kwibaza ikiba gitera iryo bara ry'umutuku, baza kuvumbura ko harimo ikinyabutabire cya iron gituma amazi aba umutuku, bahera ko bahita isumo ry'amaraso. Mwanya wa gatatu, igishanga cy'urupfu cyangwa se Death Valley National Park. Tugenekereje mu kinyarwanda twacyita pariki y'igihugu cy'igishanga cy'urupfu. Muri California, ahantu utarebye neza wahasiga ubuzima kuko haba amabuye agenda cyangwa se moving stone. Mu 1915 abahanga bagerageje gushaka icyaba kibitera baraheba. Imyaka mike ishize muri 2011 itsinda ry'abandi bashakashatsi bavumbuye ko hari imbaraga ziva mu butaka zituma amabuye yaho adahama hamwe. Ku mwanya wa kane, Old Faithful cyangwa se Yellowstone National Park. Muri iyi parike y'ubukerarugendo iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibintu bita geysers bituma amazi y'aha hantu ashyuha cyane, bigatuma asimbuka cyane mu kirere metero ziri hagati ya 35 na 50 buri minota 55, bikamara hagati y'iminota 2 n'5. Ibi bikaba bikurura ba mukerarugendo ku buryo buri mwaka hasurwa n'abantu miliyoni zisaga 3.5 baturutse imihanda yose y'isi. Ku mwanya wa gatanu, umugezi w'amazi y'amabara ahindagurika cyangwa se Canal Crystals. Uyu mugezi uherereye muri Amerika y'Epfo mu gihugu cya Colombia. Uyu mugezi uherutse gushyirwa ku rutonde rw'imigezi ibereye ijisho cyangwa se the most beautiful river in the world. Iyo bigeze mu mpera z'umwaka, kuva mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwa 11, ibara ry'aya mazi ririhinduranya rikaba umutuku, ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'iroza cyangwa se pink. Ku mwanya wa gatandatu, Sanction. Uyu musozi uherereye mu Bushinwa, ukaba ufatwa nk'ahantu hatagatifu kuko banahise ubusitani bw'Imana cyangwa se Garden of God. Uruhurirane rw'amabuye n'ibimera bihabarizwa biteye ku buryo budasanzwe, nabyo biri mu bikurura benshi. Ku
mwanya wa karindwi, Okigra. Iri ni ishyamba rigaragara ku gasongero k'umusozi witwa Fuji. Ishyamba rigizwe na hegitari 3500. Bivugwa ko aha hantu tuwe n'imyuka mibi ndetse n'abazimu cyangwa se ghost, demons and spirits. Aha hantu hakaba haragizwe ahantu ha kabiri mu kwica abantu benshi kuko buri mwaka hapfira abarenga 500. Mwanya wa 8, Manis of Paris. Ubu ni ubuvumo buri mu mujyi wa Paris hakurura ba mukerarugendo batari bake kubera ibyumba byinshi kandi byiza bihaba. Ahantu buri muntu wese yemerewe kuhagera kubera amagufwa y'abantu ahari gatuma haba hateye ubwoba ku buryo hari nk'aberura bakavuga ko ari ikuzimu. Mwanya wa 9, Door to Hell. Aha ni muri Turkmenistan. Aha hantu hacanze abantu cyane kubera ko abashakashatsi mu 1972 bacukuye cyane bashaka kugera kuri gaze. Gusa guhera icyo gihe kugeza ubu umuriro uba urimo kwaka amasaha yose kugeza n'ubwo perezida wa Turkmenistan yasabye ko fungurwa ariko biranga birananirana. Mwanya wa 11, Triangle de Bermuda. Mu nyanja ya Atlantique mu majyaruguru yayo aha hantu haburiye abantu benshi, indege nyinshi ndetse n'amato menshi. Aka gace kavugwaho byinshi kuko abenshi bahafata nk'ahari amashitani, gusa abahanga mu by'isanzure bakemeza ko muri aka gace hari imbaraga nyinshi zikurura buri kintu cyose caracara aho, kuko ababashije kuharokoka nabo usanga badasobanura neza iby'aho hantu. Ku mwanya wa 12, Kapsinia. Aka gace gaherereye mu Burusiya ahafatwa nka zone 51 yaho yo mu Burusiya. Ahantu haba harinzwe cyane, bivugwa ko ariho ingabo z'Abasoviyete zitorezaga nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Ku mwanya wa 13, aho ingabo z'Abasoviyete zikorera imyitozo. Kubera ibikorwa by'ibanga bihakorerwa, abari batuye mu mujyi wa Zitka wegeranye n'aka gace barahimwe. Impamvu nuko aha hantu hariho hakenerwa ibisasu bikomeye kenshi yakunze cyangwa se kanda comment itegerezo cyawe cy'agaciro. Ikoranabuhanga rihari ry'ibigendajuru na radari biba biri aho hafi kubw'impamvu z'umutekano. Utakanda subscribe gisabwa no kwikanda like, share ku nshuti zawe, kanda comment igitekerezo cyawe cy'agaciro.